زوردستیا لسر چاپمنی لترکیه هین بردوامه. به طایبتی پشتی داربه و لشکری اپراسیون برفرا لسر چاپمنی دست پیکر. اپراسیون وداوی لسر روزنامه جمهوریت بو او چندین روزنامه ونوان هاتم بنچاف کرن. اف روزنامه لترکیه وک روزنامه لایک و کمالیست ناسین. به صدان آلیگرین وان بردری جمهوریت کومبو و اف زوردستی پروتستو کرن. Bu operasyon اف اپراسیون لسرکسین پشگیری دیدن دولت قانونی ته چکرن. اف اپراسیون دجی سیستم یاساییه، دجی دموکراسیه و دجی آزادیه ته چکرن. چه بنگه هکا قانونی نیه؟ سروک پارتیا CHP Kemal Kılıçdaroğlu به heyet ekre Serdan و Cumhuriyet ekir و ev bu yer şermezar kir. Darbe fırsatçılığı yapıp امرو پروی زوردستیال سر روشنبیران و روناگبیران و چاپمنیه تین. Parlamento Avrupacı derbarê zordestiya li ser çapemeniyê ya li Tirkiye gotin azadiya çapemeniyê hêla mena sor e. û Serokvezîrê Tirkiye Binalî Yıldırımcı caba vê gotinê da û got em hêla hewaya sor nas nakin. Avrupa Parlamentosu'nda birisi Parlamenekî Ewropî dibêje binçavkirina vê rojnamê hêla me ya sor e. Birayê min, em nafikirin hêla te ya sor çi ye. Em hêla te ya sor bi hêleka din dibirin. Qîmeta hêla te tune ye. senin çizginin ne hükmü var? Rojnamavana Cumhuriyetê Ayşe Yıldırım dibêje ev operasyon bi tenê ne dijî Cumhuriyetê hatiye çêkirin. Bu sadece Cumhuriyete yönelik bir operasyon değil aslında. Türkiye'de اف اپراسیون نبتنه دجی روزنامه جمهوریت هیا. اف داربه یک دجی آزادیا چاپمنیه هیا. حکومت جمهوریت به داربه لشکری و گرید ده. کنیامه به چندتید. به نرینا من حکومت جبر برپرسیاری خواه قانونی دراوه. جبرویه که زور دستی چه دکه. Rojnama Cumhuriyet di malpera xwe de diyar kir ku 12 karmendên we hatine binçavkirin û polîsa destdanîne li ser kompîterên wan. Parlamenterê CHP Barış Yarqada ji yek ji bejdar ve protestoya bû. Cumhuriyet gazetesi AKP iktidarının روزنامه جمهوریت روزنامه که سرکه دیجی حکومت AKP و هر روز تشتین راست پارو دکی. AKP نخوازه تشتین راست ببهیسه و بین پارو کرن. گرتنا روزنامه و تلویزیونان مافی خلکی گهشتنا آگاهیان جهوله را دکه. افجی گناه که دیجی یاسیا بنگهین. Hevserûkê HDP Selahattin Demirtaş daxuyanîk di derbarê Cumhuriyetê de weşan û dibêje ev dijî muxalefetê tê çêkirin. Türkiye'de muhalif tek... Ev parçeke ji zor destiya hikûmetê. Ew naxwazin ti dengên muxalefetê hebe. Operasyonên dijî çapemeniyê bi avayekî fira hîn berdewam e. Muxalefeta li Tirkiye dibêje hikûmet darbe û leşkerî wek hêcetê kartîne. Da ku dengê muxalefetê qut bike. Aramacar, dengê Amerîka.